Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya tšatši la lekgono. Re bona gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the Ace of Pentacles, ke na le the Knight of Pentacles, the Six of Wands le the Ten of Swords. Mangelo a gago ba sa bolela ka mabaka a tšhelete, ba bolela ka tšhelete le gore o tlo e humana. Tšhelete e tlatla ka tsela tša go fapana, mare ye ke bonang tšatši la lekgono ke tšhelete le gore o tlo e fa ke motho. Goba o ka e kry-a from institution e itseng goba company e itseng jwalo le jwalo. A se tšhelete le gore wena o ke peetše yona goba o e bereketše, ke tšhelete wena o tlo fiwa. E ka ba ge le gore o sa studiša, e ka ba bursary, wa kgotša le gore maybe wa bereka ebile o tšwetša thuto tša go pele, wa kgotša le gore kgona go kry-a bursary from your workplace, goba le gore ga o bereke but o sa tsena sekolo, wa kgotša le gore o tlo kgwetša bursary goba scholarship or something. Goba motho o moitseng o ile gore o na le pelo e botse, a ka tla go wena a tlela go go thuša ka mabaka a ditšhelete. Ke ntho e botse ka tšhelete ewe, ke bona lo tše di botse di tla ka ra bophelo ba gago. And then ba buša gape ba re o tlhokomele, go tlo ba le nka no re argument e itseng between wena le batho ba bangwe, e ka ba batho ba family, e ka ba baagišane, e ka ba bagwera, e ka ba batho ba šomago le bona, mare go tlo ba le an argument. Argument e tlo ba gona, and then o tlo ke phemela, o tlo ke protector ka gare ga yona. Ka nako nngwe go na le argument tše dingwe di tla ka meleko mo e leng gore ga ba tshwana go entertaina, mare go na le tše dingwe ga di na meleko, e no ba nthola gore no kgwetša le gore ke motho e le gore o kopane le yena, motho o na le go go nyatša, o tšela fase, wa go gegea, wa go moka jwalo le jwalo. So o na nako tše dingwe o swanetše gore le wena o bee leoto la go fase, o se ka dumela batho ba raloka godimo ga gago, o se ka dumela batho ba kore ba go gataka ka maoto, o se ka dumela batho ba go nyatša. O swantše o bee melao, ba swantše ba thome go go hlompha batho bake, ba tsore le wena o motho o deserve respect. So go ra re ye argument ye ke ge e tla, motho a e tla fela tlo go telela, o tlo mmea madulong a gage, o tlo mmea madulong a gage, ene ga o tlo bolela ka maatla a le a go rasa goba matsogo ntwa eng, o tlo no mmotša seo mmotšang sona, ene e tla ba e le nnete, ba re nnete ya tlhaba. Ene go fetša mmotša tšeo o tlo go mmotša tšona, o lebelele motho o tlo swaba, ene go tloga tšatši le nnewo o tlo go hlompha, a ka sa go telela. Le ge le gore motho o tlo mmea madulong a gage, ntho e tlo go tshwenya, o tlo kgotša kore e tlo go tshwenya the whole day. O ka ba wa kgotša botšhogo go ya go robala o ntše le gore o sa nagana ka yona ntho ela, o sa nagana ka yena mothoki, ntho ela e sa playa kore o ka re ke recording, kore e ba re keng rewind gantši le gantši ka mara monano wa gago. It's okay, wena se o swantše o se dira kore immediately go fetša go sota motho out, rapela ka rapelo ya gago, rapela ka pelong, o be gabotse, o fitlha gae o rapele gape gore ntho e tšwe mo monanong wa gago, e seke ya tlo affecta ditoro tša gago, ya tlo affecta lucky ya gago. Batho ba bangwe ba bitša re ke di-energy vampires, motho o ra o bona o thabile, lo tša bophelo di sepela gabotse, ga ba thabile ba tseba gore the minute o thabile o tlo ba le lucky ya tšhelete. Ga motho a thabile tšhelete e tla ka ra bophelo ba gage, mara ga motho a kwatile tšhelete ya phatlalala, ga e tle, mabati a tswalelega. So ba bona o thabile ba kuša gore okay tšhelete e etla, o tlo attracta tšhelete motho ka ra bophelo ba gage. A re mo rumuleng, re mo kwatišeng, a kwate gore mabati a tswalelega. So the minute ba o rumula le wena o kwata, ba thaba batho bale, ke ntho ntše ba inyaka, a se gore ba nyaka ntwa, ba no nyaka go tliša lefifi ka ra bophelo ba gago. So lefifi le tlišiwa ka tsela tše dintši, di-curses di tlišiwa ka tsela tše dintši, tše dingwe ba šomiša dihlare tša meleko go romela di-curses, tše dingwe ke ntho la gore motho o no tla go wena o rumula, a tseba gore aowa ka mokgonola re tšere positive energy ya gage, re rometšeng negative energies, tšhelete e ka setle go yena, beke ka moka kore o tlo tshwara boima. Ga e le gore na le blessings tše le di santše di tle go yena, di ka setle bekeke, di ka setle le ga teng. So o seke wa thabiša manaba a gago, o tlo sota batho ba out, batho ba go telela
wa ba beya madulong a bona, ba santse ba ke thute go respecta. Wa re go fetša wa rapela ka pelong ya gago, o kgopela Modimo tshwarelo, le yena wa kwešiša gore ntho o e dirileng ga se sebe ebile ga se phošo, batho ba santse ba go tlhomphe, ke wena o swantse o dire gore batho ba go tlhomphe. And o gopole ka mehla ke phela ke bolela ke re le wena o swantse ke tlhomphe pele gore batho ba kgone go tlhompha, o swantse ke thate pele gore batho ba kgone go rata. Go ke thata ebile go ke tlhompha, o ka se dumele batho ba ralokela godimo ga gago. Ge e le gore ke motho e le gore ke a friend o e le gore o phela e tla go wena, le a etelana wena le yena, le botsana diphiri, mara mogwera okay, ka mehla ga a thabile dilo tša gago ebile o rata go moka, wa go gegeya. O tlo mmotša today, wa mmotša gore o swanetše o stope ka ntho o e dirago, o swanetše ke thute go ntlhompha go tshwana ge le nna ke go tlhompha. Ga ke rate go dira 1 2 3, a ka opea šala a kwatile, mara se se leng gona o mmoditše nnete. Le yena bošego before a robala, a ka se robala gabotse, o tla lala a nagana ka wena, a nagana ka mantšu ale o mmoditše ngwana, and ya bane o mmoditše nnete. O tla bona go tloga tšatši le lengwe o tlo thoma go respecta. Well, wena e tlo go tshwenya mo pelong, mara gore e se ke ya go tshwenya, rapela inside your heart. Go fitlha gae o tlo rapela gape, then o tla bona from now on dilo di gabotse. Ko lakaletša matlhase le matlhogonolo, o be le letšatši le le botse.